Ia vi ele atua le upu le atua mo tātou. Te lo fo i o to telo tātou, to tela al mātou au lotu tala no mai ana lela. Ele wha manueino i la tau o no sunga i whaia onga sa o ina le fionga pa ia le atua. Amen. Ia mau te whapea atu fo i ele se mea whaingo fie le mea. Ai whaftai le atua, le poto fo i male atamai u tu ina le au whainga luenga. Ia mwhaia na whasosoani a tātou. Amen. Ale upune ne le atua. Wai o talitonu malo o loto atoa. A mawhaina li liu tangata le fi au lela avatu le fia fini nei. We will do the impossible. There will be no stopping of the heights that we can actually achieve. Pe afa a pe ke kango e take le upu le atua la avatu ia te oe le fia fini nei. E whaulu tala ina wha apea. O le ese e senga o le atalii ma le au auna. Sons and servants, the difference between a son and a servant. Ke le yo au aunga le akua ngai ai le whenga ingo kuai. Sa iai Mose, sa iai Jeremia, sa iai Eskielu, le ango o Elia, o Elisaia, le ango au aunga maka ukia le atua ngai ai. They are called servants of the Lord. Ai le ai masesi o la tou, na whao ngai le atua e au mai ei le whao tanga i le lalolangi. They were instrumental in bringing the message of God, but none of them was good enough to bring the salvation to the world. O le atali na filifili e le atua. E au mai ai le whao le tanga i le lalolangi. Because a servant was not good enough. A servant served God, a son served God, but there's a difference between a son and a servant. Menganga le filifili ai le akua se au aunga e au mai ai le whao le tanga i le lalolangi. God had to choose a son. O fonga la tau le fionga pa ia le atua le pewe tolu fai upo e 5 mleono. Ia. Na wha maoni lava Mose ilo na ainga uma. O le au na ia. Ina ia mole mau o ia i mea o le atala ina mai. Peita iane o keriso. O le alo ia e pule ilo na lava ainga. O lo na ainga i tātou. Pe a whai tātou tau fi mau le loto tele. Ma le mita mita i le wha moe moe. Nao tilo tilo i lunga i le wha peotania le mai o. Wha fonga mai Moses was faithful as a servant. But Christ was faithful as a son. Famaoni ia Mose o ia ole au auna. Ai famaoni Yesu Keriso o ia ole atali. Galatia e whaafai upe wha se iore fitu ia. Aua o atu wha atoanga o tausanga. O na awina mai le atua o lo nalo. Na whanau whawhine. Na whanau ua nofol tū la fono. Ina ia whaatau mai e ia i e nofol tū la fono. Ia avea i tātou mātali. O atali o tau. O le mele o awina mai ai e le atua le anganga o lo nalo. I o tātou loto o vala au ava le tamai. A whonga tol tala tuspa ia wha mai. Wa oi le atoanga le wha atoanga o tausanga. Ona awina mai lea o lona alo. Waleva nga yaisi ya Yeremia, waleva nga yai Elisaya, waleva nga yaisi au na matautia le atua. Ai wafonga mai. Ai a kota usanga na fina ngalo ai le atua na awina mai ai lona tali i ele o se au na. Salamo salau su fitu fa mo ma tolu ia. A faiele atina e Yehova le fali. E ngaluru fua i la tau e atia. A faiele leo e Yehova le ai. E mata la fua o le na te leo ina. E lea o ngā ia te o tau, o na tu lai le tai au lava. Ma whatu ai o na manava. Ma ai le mea ai o le tinga. E wha peo na watu e ia le moe i lana peli. Wha uta o le whanau o le tofi lea mai a Yehova. O e whanau mai o le tau i lea mai a te ia. A whonga mai. O le whanau.
o le tofi mai le atua. E lea vai Marcus pa ia, o le au auna, o le tofi mai le atua. A vonga mai le kalesia, e me se fo isunga i whawhenga inga. E le mawhainga e whaua sou a inga ingi au aunga. You can't build a family with servants. You have to build a family with your own sons. Ele eise kangaka e mawhainga whausonga a inga ngi au aunga. Wa majala tu sipa ia amuia tangata e to tele na whanau. Ia o tau ia whanau palasi tu lou. O le makua e o ke ia oe. E mei a tangata o le ini tupe whangai tameti. Ana whapea o au oe matuala ui lalo e le se me ki popole i fua. Ranga o lefa mai kala kuspa ia amu ia oe pe ato o tele lau whanau. E le ofa mai amu ia oe pe a whailau ainga fuafuaina. Anga lai loa ele akua, ele eise kanga kai fausia songa ainga ngi au aunga. Afonga mai, it's an attitude. I'm talking about the attitude. Le aise faife au e mawhaingoa ia fausia sanga e kale sia ngi au aunga. E ka kaunga liu wakali i umakangaka. I'm talking about your attitude. Majala tu sipa ia, ale ai ova e ati na ina le fale ele ka kai mafai ai fai ul ele ia salamo na se lau no suma fitu fa mai amu ia le tangata e to atele la na fanau. God is a builder. He spanned the universe. He comes into a home of a builder. Na sau Yesu tu tonu le ainga o le kamuta. Young Lord Jesus became a builder himself because his father was a builder. God says what he is building is a house, a family, a household. His seedline o le fanau. Hallelujah, Lord. O lo manga o le akua e fausia e kalesia ngia kali. Talking about your attitude. A e fausia lau e kalesia e au aunga. O lo kinga inga ia. Wale au aunga ngang sawa mawalong kukongi ko e alul fale. A saw lau aunga le kongia o le alunga ngai le ko sawa. A servant will always look for a sunrise and a payday. A son, pay or no pay, put or no put, the son will stay. O te whai atu fo e le ma whai o ngā whausia se a inga ngi au aunga. Hallelujah, Lord. Po le a lava le pā le sasa le pā kua le kamakiki e ngofo mai a asia o lo wā kari. Pai lofo e ngei mea o le au whai pese. O le au whai pese o kauwhi o lolo ifo. Ia o whaari i le au aunga kia i mea whaari ai han. Ia koe kau a mak, koe mai lisi au aunga, koe kau whau o kauwhi o lolo mai. Ia koe kewa le au aunga. Ia koe a mai lisi au aunga. Whai le au whai pese, o kauwhi o lolo mai le au whai pese. Sika mai mea lava, o kewa le au aunga. Koe kau a maka mai lau whai pese. O nei tau sanga no ta whaiwhi awe, wa u makua i o malama. As I study this topic, I understand that I cannot build this church with servants. Nobody can. Because o le attitude o nei mea o le aonga, e sauro la vai ki ngā se me leo ngoi kai e kewa. Ale akali e pār fusi pā o le pākua. Pā ma le pō muri ulu.
Yang angkang yo ko ayo ko sa. Daddy. God is a family man. He is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God is really into relationships. He builds families. Church is a family, a body, a pride. God is a builder, and what he builds, he protects. God built for permanence. It's supposed to last. There are churches and ministries that won't last because God is not building it. E tolu a wala e whauwaile a inga pole e kalesia. At least I may to share this is my personal experience. God, number one, God, e kolu a wala e piura le tua, yale a inga. Number one, God built his house revelationally. O le atua na te fausia, le ainga po le fale po le lotu. Revelation and meaning. Ele ai se loku ka kaunga fai ele se revelation e fai ai. Ele ka kau foi ngaru se faku se loku ele se revelation wa vaku ya oi. Mateo suluono fai opo su tolo suriva. Wa mali watu Yesu lau ele Kaisaria Filipo. Ona fesilia tuaile o ia yona soo. Pese ale upo tangata le atali o tangata po o ai. Ona lato fai mai ai lea o le upo isi o oyo Ioane el Papatiso. A o isi o Elia. A o isi o Yeremia. Po se tasi o lau perfeta. Ona fetalai atu leo ia te ila tou. A o tou. Pese ala o tou upu ia te a upo o ai. Ona tali mai ai leo Simona Peteru. O oyo le keriso. O le alo le atua soifua. Ona tali atu ai leo Yesu ia te ia. Amu ia oe Simona Paiona. A waile stangata na ia faali atu ia te oe. A o lo utama o le langi. O te fai atu ne iau ia te oe. O Peteru oe. O te atia e fo'i lau e kalesia i lunga o le nei papa. E le ma fai a fo'i e fai to o se oli. O na manu malo iai. O te avatu fo'i ia te oe ki o le malo le langi. O se mea fo'i te fusfusia le lalo langi. E fusfusia fo'i le langi. O se mea fo'i te tāla le lalo langi. E te tala ina fo'i le langi. Matala le atua. Matala Yesu Keriso. Peteru o le atua na faali atu ia te oe. O lo utama na faali atu ia te oe. Ma le mele o te fausia le nei e kale sia i lunga o le faalinga na mai. O le kale sia fo e le ma fainga fau e se kangaka se kale sia i se meanga oso mai lunga ma fau fau. Po se ai kia le lei. Ya po le me fo le va pe wa misa alu lo wa langa fa kule lo ku onga wa misa. Wa kako misa bo va vai la ile o fa kule lo ku haleluya lo. A fa ku se lo ku fa penga ele se revelation o le division nga ma makai. It won't last. If it does, it will be full of pain and heartaches. I have a befa tule kalesia kusamale revelation nga maile tu ya toy. The Lord God will be with you through thick and thin. God showed it to Peter. Church is built on a revelation from the Lord. O le falinga mai maile atua o le foundation nga e fa wai mea umalava. A house or the church must be built on a revelation of who Jesus is. Te mana tua fo le revelation la mataino le nga luenga. I was on my third year at Bible College. Ala third year lea na fai ala utala okele ma fo au sa ngo fa le UFC kele ma fa ngi mo ngi loku. Ola ko fa nga ye umalo le onga o te fo te fa ya onga. Ai ole si po fa la miti, ola miti la na fai. Ola miki makwa I rio la miti le. Ala miti le fa mai. O ke lua kula ngo fo le tu le no fali. Ala pe ngo fo mai fa pe ngai le tu no fali. Ala ola tu fa mai le ai ngangu mai le tu e ka go plant a church. Ala ma fa le o ke le fia fa o ke le ma la mai me ngo la lo pope o ke le ma la mangi church. I know YFC, but I don't know church.
O la miti la ma kwa I rio le kwa mai o le fai mafi nga unga malea kua. O mai ke uvalung, wa sui lo loko. Mai o really, I go plant the church. Kere la mea isi mea o la miki e le fa mata la atu. Nga uwala I fale va veao leo, ka ngolo ki il computer. Ka ngolo ka, ye la miki le nga fai. Ai ala lo ilunga masoe fa malta la se. O mea ngai fai fo. O le ka il computer la miki nga fai le fa kuunga le lotu. Va me le tala se. Se sa uye moe. O le ma fai ngong moe le miki le nga mai le atua ya. Ya, o le si tau sanga atoa, I share with my pastor. We pray about it. Se yo o ina ia a matale lotu ia kila isi mea pe mafutawinga malasunga afiti ia malasunga malaki ia mai ela uso peta ma heset ia matowia na mato mai tele kalesia na mato lotu ai a matele o tatu e kalesia ngi o le kalesia langi o le e fa ka asanga amakai ia ele se me ke lo ai fo me mako ese male e fa ka asa but there's a very valid reason. Halleluiah, Lord. But don't let te fati ate oi. So se e kale sia ka kaunga a maka I se revelation nga mai le atua. O le revelation na fai ai le lotu nei. Na a mafue na a mata le kale sia. Vaenga lo na lua. God built the church relationally. E fausia le atua le kale sia I mo faya. Speaks of joining and connections. A fau ele atua le kalesia e fau more relationships, connections. Hallelujah, Lord. E fau ele akua le kalesia. Ele fau le kalesia ilo anko malo anti. Ao mai, praise the Lord. A le mele te tau na fau ele kalesia. Or more good relationships. And remember, you are being placed into a family. We are different, but each one of us play a very important role in the church. O le si vaenga o le fao, o le si vaenga o le lua le fa, o le si vaenga o le lua le ongo. Ya o le si vaenga o le apa. Hallelujah, Lord. A fale kongula se vaenga lo le fale. Walulu inga ka kong fale. Things like disposable relationship mentality. Kaka fo ye easily offended. Akalo fa ngaka o ka fo o ese ka ma offended ngo fear. Wa ya ile sikanga kai. O le wa mai ele ku le fe au le fe au wala nga ku le fe au. Ala ke sa fa mai ngo fo ma e fa mai. O lo le au le fa ka kau mai le au nga fe fa. O lo le au le fa ka kau mai le au nga fe fa. A fa yo nga ke le ve la nga fe fa. O e kong wa nga fa ka kau ke le au nga. Hallelujah, Lord. Ya va kalo for kanga nga fa yo ka fa mai fa ye. So ye ke mai kai kong o fie la nga fa fa. O lo pusa o nga va ku mo oi. Vai nga lo tolo e fausia ele tua le kalesia. God built his house generationally. E fausia ele tua le kalesia mai lesi tupulanga I lesi tupulanga. Ava fonga mai la. O le merka fa yo el kakale a makale loku. O le create o le platform e o mai e lesi kupulanga e fai ele la ko ngaruenga. O la ula kilo e la role play. I'm creating the platform. I had to prepare a church building. I had to set the platform for the next generation. When I die, I go. Ele koyo mai ka ko fanga o koyo su e se fale fa ye la ko loku. Ya mai fo lo ka ola a wa manga ye se fale o mai la fanga o ma ko fanga o mai e fa ye la ko loku. Hallelujah, lo fa fonga mai.
O makua la ko ke whapukua o amo la to whanau. Parents, you prepare the platform for the next generation. Ya ma te whatu so o mato e kalesia. I will not be scared for the next person to take over. When you are ready, when I'm ready to go, I will go. I will hand you the church. Anga ole akua leo ke malamai. E whau ele akua langa e kalesia. I lesi kupulanga e pasi i lesi kupulanga. E lo kau peu e whapea oi o lau apu le raa hele ai. O lau makawhai oi o le prepare le platform lea. A uma lolo kaimi susunga e malolo ai ku ule e kalesia e lesi kupulanga. My job is to prepare this generation for the next phase of the church. God builds into generation. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Umalo apela amo Isaako Yakobo pasi ai isi kupulanga. Afonga o tol tala tus pa ianga luenga su tolu fai pa tolu ono ia. O tavita foi ina ua umon au na fina ngalo le atua ilo na lava tupulanga. Ua moe o ia, ma ua faata asina atu iona tama, ua ofo ia te ia le pala. Mai wa uma na au na tavita ilanga tupulanga ona moe ai lea. Le angoango lau isi kangaka. E moe ya o kilo. O isi foi au. E moe ya o kilo lea. Ai o mai le sikupulanga. Ma kwa struck o le sikupulanga o mai le ai mese me o kapenga. O le akuanga ke faua le loku i le sikupulanga. O nga pasi lo leo le polo i le sikupulanga. E o mai la le sikupulanga. O la ua iei se me a makai. Halleluiah lo. Maltus pa ia sa au na ta vita ilana tupulanga. O na moya ileo ia. Uma longa fai mea uma nga mga awai le akua ilanga kupulanga. I'm grateful for our apostle. Man, William will never preach in that building. But this is a classic example of a man who knows how to build one generation. And when William came, there was virtually nothing. There was no money at all. When William left, just as I speak, there's more than $3 million in the account. Just as I speak, Asekale Ekalesia is now well over $20 or $30 million. When William came, there was nothing. What an incredible man who built the church in this generation. He worked so hard and then he was gone. Hallelujah, Lord. Now William is gone. We have got the platform. We don't have to go looking for another platform. It's already built. Kau ke le ka waku ia pia ka ko waka su ese me fa yesi ka ko loku. Na waku makul fale luos furkasi milionga. Kau ke le ka wa su ese ka ko fongoi o se fulu e kala le ka kia mai vai kele. Hallelujah lo. Fa e kala wo fa wile fale onga le la fol fale onga ma fa we mal fal ka kalo. Hallelujah lo. When William came, there was nothing. God built one generation. But on generation like you need to wake up. You have a responsibility. Hallelujah, Lord. Mo kanga kaloko al ko responsibility kuku mai ka kuku fakasi. Mo makau fa fe au wale moi. This is a time to wake up. Au ngai moi ai lea. Ale moi e oki ele se me o faia. Hallelujah, le oke mafa faule amakanga o nginga luenga. Malaka uma fainga o ngai fale oka a uma kufa pepa. Ye kale fiku o leanga uma ka lima le la unga momo pepa ho inka ko kufa. Yo. Ya nga pepa kufa nga amaka hinga su ele tiposo ngai fale. Ye mal ko sile fia e fa uma tau sanga nginga pay off le mokis.
October this year, be all paid off. Or be looking for buying another better building. Hallelujah, Lord. I believe my job is to build a platform for the next generation. I'll be looking forward to my retirement. When I hand over the work to the next person, hallelujah, Lord. I hand up ngaka wa umanga yese fale, wa umanga penga isi mea, wa umanga fakakia uma isi mea morngaluenga, so you can carry on. You don't have to start from nothing, hallelujah, Lord. This is something when I came, I started my life with a deficit. There was nothing. I don't want my children to start their lives with a deficit. Let me start with a deficit, but let my children start with an asset. Ele ngaka ya physical children, but my spiritual children. Hallelujah, Lord. Ya amakala, ya amakamai kako, ele ise mea. Ai amaka kako fangau, wa yengi lako aseka. How does God build his church? Hallelujah. Salamu salamu fitu. Fa upetolu, fa matala tu spaia. Sons are the gift from the Lord. Hallelujah, Lord. Fa fonga mai. O ngai kangaka ngai wo mai le loku. O le mea lofa na mai le tu. Lau sunga al fa fianga inga. O ngai kangaka ye wo mai le loku. O le mea lofa na mai le tu. Lona lu fa fonga mai. O lo wa fa fine ma lo lava atali. Wa fa pe nga fo I attitude kangaka. Anga le tweet nga kangaka e pengi au nga ai le tweetinga la ko e pengi akali. A ngai kamaki nga o mai wa avea makako fanga au fa le hanga. O kamaki nga au mai le tu o kako makafa yoi o le alo lofa I ai mafai fa lele. God built his house generationally through children. No children, no house. Hallelujah, Lord. Ma o te whaatu fo I o se maka ole mea piko siling nga kaue ka kaunga maramla mai tatou o nai tangata ia wa mai lotu. Nga au mai ele akua o lau whanau. E pewe tolu whai upa lima maleono. Me lea wha mole mole. E a wole so nga whaia ngai kangaka. O te whaatu fo o le si ala tangata. Ua wha o ngali pule la ai fue kangaka. Pe le si asona. E le si au kama. E la le wola au kama le. E loku, le si loku ke siang. Ala au kama le. E le haru se loku. Ala au kama le. Al whakalikani langa wola I kongo loku. Se I sau langa wola I kongo loku. Nga wola I le. O e whesela lunch. Ala kama nga ele loku ko fongo foi fa ka kale no. Pai menga la kama la ele loku. O aku gang ka loku ku wa loku. A fa mai aku ele ai ma se e fa manga e u mangi fo kanga kama aku. La ku lo la kama le sa loku. Fe sili ku la kama. Sole. Ola la menga fai kongo yo. Ora ka fe sili va pe nga. E ke lo ngole loku mele sa fa yo. Mai kala la kama le. Le wala ngo fe sili aku. Ako ba ko o mai kan kai e uma mai hala ko ngi fo I o mai fa e lei ma se fa manga e uma la ko o le ala o ke fa pea po se fa le fa ngi fo le me le ko ngi o o le si la fa fe au e ku lunga le pule la amalanga palaya yo ka fa I lo le ngi fo ka ka lunga le pule la e o kai me o ka wale umangi la ko ngi fo musu e aka a wa umang ka fa umangi fo le la unga le fa sorry pastor Hallelujah Lord God built his house with sons ava fonga mai fo ila le san e ye le me ka o sanu lima e ye fo le me ka o fusipa e ye fo le mele matus pa ia e fa longo mai lo watali ia ina fa longo ia le a mai lo tama a fo ine ngalo ia to e upolo no ngutu hallelujah a fa yo o se kali e kali inga le sasa I lo pa ku
Ai a fai o se au nga ele ma fai nga sasa oi. It's an attitude, the spirit, or the wing or the tangata. God cannot use a servant to bring salvation to the world. He had to choose a son. Why? Because remain faithful because the highest pattern for salvation is not a servant but a son. Servant serve, son serve. The difference is the attitude, the motive, the spirit. The son stay when things go wrong. The servants will go. E iai lo lava singa me masi o kanga kai mo mualu o kanga kanga ka ole au nga ke lo le le ya au nga hallelujah lo e ve si lo ska kong mea o kanga kai mo mualu ma yo le ngai foi ai ngola ka ai fala au ke popole pastor, that's a servant. You cannot build a church with servants. Many churches and ministries are trying to build themselves on hiring servants. It doesn't work. Servants have got their own attitude and their own agenda. Servants are not going to follow their father's vision. Servants grew up in another family over there, not yours. Sons grew up in your own house. You raised them up. They grew up inside your house. Ole au nga. Sa fangawi ole falo le sia inga lai ole. Sa ola fai ole falo la inga lai o. Sa vali mai lo I ka ko ainga. Ala kali nga fangau lo walo tulo. Sa kausi ya yo lima na ola fo tono lo fale mala malama I lo loto. I'm talking about the attitude. The answer to the fall of Adam was not a servant, but a son. Hallelujah, Lord. Galatia fa upo fa e o le fitu fa mole ia. Wo atu fa atoanga tausanga on awina mai le tualo nalo na fa nau fa fine na fa nau wa nofol tu la fono ina ia fa tau mai e nofol tu la fono ia ave I tatou matali o atali o tou. O le meleu awina mai le tuale ngangalo nalo yo tatou loto o vala au ava le tamai o le o le toi fai o mapolonga a o le atali a fai o le atali o le suli foi o no le tua o le akali engake inheritinga le inheritance. A son inherit the inheritance. A servant is not entitled to it. Afapela se attitude o se akali inga ke ngofoma oe. E ke entitled la, ili inheritance alo kama. O mea fale nganga umanga fa manguya ile ku alo kama becomes yours because you are the son. Your attitude is an attitude of a son. Ele ka ufaya la ole menga e o kome kia nga la ilo e mala malama le ku ole akali ia e entitled in inheritance. Me fo le nga alu ai Elia Elisha ile kunga mau male fa unga. Hallelujah Lord. Ai alu ia kiasi malele pela. Because the attitude of the attitude of a servant was not a son. Hallelujah Lord. Ai vai o e sa feo ai mga alu fa kasi ma Elisha. Ai o ki Elisha alu kunga mau male fa unga. Ai alu ia kiasi malele pela. Hallelujah Lord. Ole unga ngal tangata e au na lo noloto. His heart is the heart of a servant. Hallelujah, Lord. The anointing upon your father will come to you as an inheritance. Hallelujah, Lord. Sons are not slaves. Son does not work for payday because he owns it. Son will inherit everything, the rewards, the blessing, and everything. Honor comes through the inheritance, not works. Ole mamalu, mamea makangofie, e o mayake oe onga ole inheritance. Hallelujah. Ele se menga engalue ai. Church, if you are a son, the moment you start thinking like a son,
and have the motive and the attitude of a son, it will change your whole life and your whole perspective on things. Kua suia kolo kangaka malo mafaufau, pe a pe a makanga e mafaufau fa hatari. Ole atali e that's my daddy. Ke fa alongo kula wakalangon kangaka ilo kamama. Hey, shut up. You're talking about my daddy. Ale fa yeisi kangaka kongo e kale sia. People are talking about the dad of the house. Ale me kero sa le le me fa ngo live ngo struggle. Live ngo struggle. Kala ngo ak disa me kelo e. Yo lo me o live ngo fa me dad fa o live ngo fa la ngam yo. Ya umakala ngo le sa o live ngo fa. Le ai masesi e ku fa apelunga. Hey, shut up. You are talking about my daddy. I want to speak for my. Amuia tangata to tele na fanau. Fa mai eleai foi se singa ke challenging al fight to asa awa ole fanau la to te pui na lo tama. Ole attitude o tangata le etala no al fa au ai le pui fa au ole attitude no al sa ole servant. But the son will stand up and say, "Stop talking about my daddy." How well you serve in the church is based on how you see yourself. A son or a servant. How do you discover whether you are a son or a servant? The answer is in the testing times of the church. E ola lava ingo o mai ni kofokofonga i kongo le kale sia. O inga kongo e kei loa i kangaka o au aunga makali. E vevesi lo lava skako mea, hallelujah lo, o kangaka ie e lako e carry inga the attitude of a servant, o kangaka mua ngai kukulunga fa apea mai, o le aka ai foi fala lili o le ngai a inga. A le akali e fa apea kul fai au. Daddy, I will stand with you through thick and thin. You can guarantee my support 100%. Ole vaenga le ngai o te fai atu o mafu ai o nga kele le fevaiva ya i te tonu e kale sia. Anga o loto tangata lai ai o loto au na lengi loko ngia kali. Ola atali e sawo. Wa yel fa fi kauli over my daddy, don't worry, I fix it. Ole sia songa sawu ya kavika. Ai saunga ola ka wala o makoli aka alinge ya ngongo fole wali ya ngongo fole wali. Nga sawu o kavika fa asolo. Daddy, I fixed the problem. Go and have a cup of tea. Have a cappuccino. Have a toast and enjoy your chair. Me, I go fix the problem. Sao for si kama lesias. Wai ka ko inga mai le kau ngo velo si kama. Yang allo ka vika apia. Kur ka le wall. Ko ka le ki kala si kama mo fomba. Pa wale me nga halwe la ko ka vi ko la ko ka vi ko va mo. Ole a o ki mo i hel me alon ko inga lo fo. Ai oli se songa ba se oli mai. Nga lo fi fai mai ka vika nga lo fi fai mai ya velo lo mo. Masaulo. Makavika, don't touch my daddy. You touch my daddy, I touch you. Kelonga ki ngale leang o me al kamanga fa isikam. Na oti fa mai o mai tala o ti yalona tama. Mai nga kagi we lo ka vika fa markala ka vika. Le mango ki le po awang e ko kupo isela au lungo le mango. E wa mali li utoa wa ma wa upengo le tawo.
Can you imagine se kangaka fa apea? Hallelujah, Lord. Se kangaka ke anga wa ule fa apea. Fa fekai makai. Fa fekai mesino woki. But David, according to the story, he cried so bitterly. That's the heart of a servant. Pevelo el kao ngofo mai pea oil akali. Hallelujah, Lord. Pole ani me lo kamai fa ye ngofo mai pea. E mafainga fainga me e mafaile mafainga fa ye kavika. That's what David did, and that's what he got. Toke lo ko anga mau pe anga mala malama tangata ele concept lea o le tama malona atali. Yohana se furu fai upo se furu lua su tolu ia. Ole auna ele ole leo fo o ia. Ele ana le lafu mamoi. Wa va ia tu ele luko o sau. Ona la fo ile io mamoi ai sola. Ona pu ele o mamoi le luko ma fa sala lawina. E sola le au auna lava ia. Ele manatu fo o ia I mamoi. Ole au nga fa mai wa va ia ku sau le luko. O nga alu le la ko ai kia ia. Fa mai wa sola le au auna awa o ia ole au auna. The servants will run away when there are things happening in the church. They just cannot go with the challenge. The test for sonship is can you stay put under fire? Ole testing amo mo kali. E mafainga e ngofo pe ole wa mumu le afi ko ngor ka ko loku. E mafainga e ngofo. E mafainga e ngofo pe ole wa mumu le afi ko ngor ka ko ekalesia. That's a test of a son. Servant will bail out. Servant is not prepared to risk his life. A servant will look for a payday and a sundown. When the church go down, the servant go down. Hallelujah, Lord. When the father goes down, the son will also go down with the father. A servant jumped churches. A servant will come to this church and they're not happy. Yeah. Pisi lang hodele. Ngofo kupu malmasiofo fangalu la kama ko yoso. Le vala ka ke va ai e amakal loku I wa ola e saule le ngale au loku foule ai ko yo aku fa ku si loku fou wa ko e saule fo e arga ngakale. A servant will always do that, jumping from one church to another. A son will stay put. How can you identify the son? The sons will fight alongside the father. The son will fight alongside the father. The son will stand to defend the father at the gate. Son never see himself first. The son will see the father, see the family first. Ole atali is a family-orientated person. E popole le ainga ya le tato e kale sia. Alemene la wana, a servant is an issue-orientated person. Any leader or issue become a big issue. They split the church on an issue. Longo fia la wanga famai. Ole issue le ka ko ke vevesenge. Ole issue le. Ole awanga la ngai le masangi. Kala ngoa ye issue. Ole fia ye kala ngoa ole issue le ye. Ole issue le. Ma ole issue le o male petato e kale sia. Ole awanga la ngai nga me fai fia ka ole upole issue. But the son will want to take care of the family. Look after the family.
Servants have their own rights, my ministry, all is the self. The me, myself, and I. We. Tato. Sons use the language of the family because they are family orientated. Servants use the individual terminology because they are ministry orientated. Son will say we, ours, and us. The servant will say me, mine. They voted for that, not me. It's them that voted. On the seventh day, they copy the language of a son on a good day. Ay aolo ya so le angai. O nga e whaalonga kulele nga ngana al tangata e le se akari. Hallelujah, Lord. If you are pastor under the attack, then we are under the attack. That's a son. What language are you speaking in the church, a son or a servant? Hallelujah, Lord. If you are a son, learn how to be a good steward in your father's house, and you will inherit all the father's blessing. Hallelujah, Lord. Sons honor the headship and covers the nakedness of their father. They don't want to expose the nakedness of their authority. Wa inu fo e ia le waina ma wa ona ai wa le la lava fo e ia lo na fale ie ona ilo atu le hamo le tamao kana na le la lava lo tama ile ua ta uina tu e ia na uso to lua I fafo ona ftanga fi le o semu ma ya feta le ofu fa fa e ai ola ua tau au malasa wa vali tu muli tua ma ufi fi ai le la lava lo la tama wa fa sanga ese fo iola ua mata wa le ilo atu fo ila ua le la lava lo la tama wala no ila na waina wa ilo fo e ia le mea ua faia ia te ia lona tali ia pito titi ona faiane le oia e malaya kanana e matua fai oia mapolonga yo na uso ua faiane fo o ia ua fa fetaia le li ile tu o semu e fai fo kanana mona polonga Ko inga yo le o nga ko ingo lo mai vai ko inga o vai au o nga o nga ko ko eso no mai o lo pule va ga tu pai o tel fua o no le se ia ko inga o nga o lo mai vai inga le ba ai a pulo nga ka ile ki o hamo wa ka ye ko inga balang tel fua ai o mai si tama to rua matu tua mai o le mo fai nga kilo e le mata ngau le la tama o na olo le ure ie o ko so lo muri fa pe o na olo le u fufi le mata ngau o to ina alla I fo to ina fa mai lo ala le me wa e aka I la o telefua ya e ma la ya e ja, le ese me fai ko fai o saulo up. O esi kama va mai ia lua manguia o e ke au ngai kama ia le sa wele fiolo ki fo le lo kanga ka mea uli o fa nga amo. Ia o ke le lo pesa o nga mea. Ava fonga mai o se o tamanga ke au ngai ai e iai fo i nga vai vainga. Io e o lau fai fe au ngai ke au ngai ele I pa u mai le langi va mole mole ele ai your pastor is not also he is not from Mars or Pluto they are from the world e foi vai ingo seu kamanga ai hallelujah lo o le mea la le kala le o le makafa yo ya ka ko nge ka o le akali o le aluaku fufi le makangalo ka ma vai e ia le awala ele fa pe fo ka ko o le fa ia o le mulilu al fe au e aru fufi le mulilu al fe le ai le me alo ke va ko o ke le fa ia ku ngai a mulilu al fe au lo fa venga alu fa pe ka ko fufi la fa ba seti fufi le ai ola ia le ule ka ia ila nga mele o fai le vo ia ko fa fam ko inga fa malolo ai io e ai le o kupulo singa melo kama le la ye
Whaafafonga mai. Ua Paulo mako whaiwhau. E uma Facebook male. Male Twitters male. Ya male ha uma isi mau social media platforms ngai. Oi wakua le posa. My pastor committed adultery. Ya ka we male ngoa. Ilo uma ka oi la ka posa la ngasa we lo ngoa oi on Facebook nga. Wa uma le lalo lang yo kala ye le meang ele ole mea la tau na fai. Ai malo lo le lei. Ye e lo foi lo tamai e fo na vai vainga. Ala ye le process e ui ye le discipline ka un fai ai. Ku lo le fai fa pasil pole fa un koinga au le mea o e alu e talo. Daddy, dear Lord Jesus, restore my daddy back to his position. I pray that he will understand the mistake he has made and don't do it again. E bless oile akua. Ale ole papa. Le la la gie vai wai umal mako fai fai kupel mako e kale sia. E ile awala e fai ai. A sia unha me fai ole fufi o le matanga se o tama. Don't talk. Ai fa long ka ka longo se fai sip. Ko pe fa nga luenga fa fa ko inga ko fa fa le fa ko inga fa la ko nga luenga. A oi foi le ma ko e kal fa o le va kurkurie se me ke mo fa fa nga pa u o fa ma ke ai. Dali nga la unga ma ya ka wa ma ke ya wa pa u. Ma mantala tu spa ia oi na te tu fai tete ke fo e pa u ma oi. Fio lo la fa fa nga pa u nga lesi a lo po oi nga pa u le ngi umia. Ke pa u fa e pa ngai da. Ya ke lo la le me mo yang kupu mala ya lo le o hamo ai manguia ka mai nga ufufi matanga. Ai kilo le kala nga. O ngai fa matala me eta to le makafa yo ye kanga ka mo fa ila ko kama. Hallelujah, Lord. After all, your daddy did not come from heaven. They come from the world. They make mistakes. Sons naturally honors a chain of command. The servants need constant reminding. Ole akali nga ke lo le leia. Wo mala malama le lei oye o le orders of command o lo kamala fai fai au so mai le ma le fai fai au lango mal ko inga ke mala malama le lei le line of command ai se me ke alu o ka sa solo mai o le akali la pe oye fai le va ye le mele ko yo le si va oye fai le va ye le mele oye fai le ka ngo fai le mele. Because you're not interested in the line of command. Oi si wala kanga. E kere lo po fele la lo lang yo mai ko nga ka fa pe. Kaka fo ole ki akong a ska mai me e oso attack be ke oso yo challenge ye ko inga mar fe ulang ulang. Fala la iro makus. Al kanga kala le ola kali nga ke mala malele le line of command nga ke lo lele ya le me ka kaunga e mere o yai male me ka kaunga o yai. Hallelujah. Pastor will say this person is a leader. A servant say, does this mean that this person is going to be above me? The answer is yes. Hallelujah, Lord. Kaka fo ele manga nga e ku se sikanga ka e panga e pule ai nga o ya malalo lang. Hallelujah, Lord. Jesus was under the authority of his father. Understood le Yesu ele me te tau na fai. O lo ia tala tu sipa ia ele comanda fo ile anga na fai atu Yesu nga sau feta linga malolo la mala malele ala kamale me ka the authority. Sons want to share their lives with their fathers down to the third generation. Sons who are buy into the father's vision because the father's vision is the son's priority.
Sons don't try to change the vision of the family. Sons will always have the father's vision as the first priority. They fulfill their destiny by honoring the vision. The servants grew up somewhere else. They have their own agenda and their own way of doing things. You cannot build the church on servants. You can only build church with sons. Sons born new people to the family. Hallelujah, Lord. Saulea kalie, fa penga fa singo lo kamale lo kingale o uso e mo ko fa finga ia. Ale o ngala sa mai. Sau. Sau fe ka ko kengi. O le pule le kengi le. Kamalanga fa ku. So mai lu manei. Ala wa e fai lau kengi a uange yalu se silung mai o. Ngofo I kako kengi le I. Availe o kamanga e o e congregate o fakasia le nganga pa o singa mea o lo le kengi le. Pata lo fo tangata ne o tafa fai. Ole ai aka o ele sika kale ke fai kengi ko ngole lo. If you come tonight with an attitude of a son, you will be blessed. You need to change your attitude. You need to change the way you think. By simply changing your attitude and your heart. Sons inherit everything the father has. Sons get the blessings of the parents. Pastor, we cannot build a church on servants. Love the servants. Teach them the word of God. But if they go, there's nothing we can do. God bless you. Enjoy your life. Pastors, your sons will stay when you go down. Identify your sons and build the church on sons. Because you cannot build a church on servants. Love the servants, but you can't build a church on servants. Ay mga olay mang wiya lo lang suya le fia fingelo attitude. E fa pe atu le tu wai ole fia le ngai e maile au ngole loko le au ngale ngo sa mau ole akia au nga ngai la ngo fuanga ki ngo foi la ngai. E fa la vela vel makoloku ai le lo alu kia I o lapis. Anga mengi o ke mongi e feo ai solo. Ye la foi po yese sol mako loko le au nga loko. Yang e ke o so e fai lau ke mongi nga ngai la ngo fo. Ale fia fine nei. A fonga mai. E manguia lo wolanga, manguia lo ai nga pe a sui lo attitude le ponge. Tato tu la I mai le fia fine. A mole tia kono stack umano fo ai au tafa fa mole. So mai la titi fa mole langa le mele o mai le nganga le tua o temana ai fai. Fa fonga mai fa mole tia kono e fa me foi tato e kalesia nga stack ngo fo nga ku mai le kulmang. Nga stack nga sei on fo nga ke lalai. Fa mole on tu mai le tu manu. A wone ya se si fa fo le taimi mamalu le nei o lo ia le mamalu le tua le me nei. Alo ye se me o fa ma mai le tua ye tau te tau na fa tino le fia fine nei e ta tele yo. Don't go outside, stay inside fa mole. Anga se ia ta no fo ia tu mai le tu ni manu fa mole. No ia, le ia tatia awo sumai lo sum. Fa mole tato ainga na se ia lunga no fo na te lalai. Ya na stack lola ia le autafa lai fa mole. Tato e kale sia fa mole awole alu se si fa fo ole fa tato fa umal tato maftanga le fia fini nei. On sa I my love. Hallelujah Jesus. Fa mole afa. Nati la titi mai fa mole tato. No foalea tu mai fa fo awole alu tesi fa mole tato soso mai lumanei a fa pena ile isa me o faia na soso mai lumanei fa mole tato e kalesia
So mai lo lumanei la tau na ua o le se me o toi whaia. Hallelujah, Jesus. Haini famole mole haini ma amanu, are you here? Haini. E sunga fa fenga ya haini. Haini famanu, are you here? Sumai haini famole mole. Na sunga famanu. O tali tonu le mele le amai le atua amai le ngang pa io le atua le fia fine nei o tato le la su mai su ngai fa fia ngai nga fa mole mole a su mai a fa pea mosa haini manu o ifa manu su mai e fa fonga mai tato e kale sia ai mai lau foi fe au. Ona e saule te tui ona tafatafa. A tilo mai lau foi fe au fa mole ala fiti pe mfaina sua tu lai titi ai tu ole. So atu lai titi al mela ku mai le lenga lale. Sua tu lalo ia e tala mai lai titi. Ya tu lai na lo ia. Su mai haini il pito lea, ale tu mai isai fi au. A e tilo mai le neme na tu la ia lau fi au na e alu le te tu yo na au tafa fa mole. Ma ai lau fi au. Fa tu to fi au lo nga tonu ai li o o to. O io peta. So peta here. Yeah. La faina o tau ia o te lo o tau uma o atali. O lima i fo o tau na. Whafonga mai le la o whamatala atu le mea lea. O le awhia whine nei te tau tino ia oe I lau whaiwhi au. O le pōne e sui ai oe. E le toi ta ua oe o se au auna o oe o le hatali. Sui ai lo loto. Sui ai lo attitude. Oe pipi o e kau peupa kou kama. O e kau peupa kou kama. Ma e fai ai lau tala lea. Daddy, tonight I will change my heart from a servant into a heart of a son. Olo e fai lo tama, fai e o tau tala na, fai o le aso ne nei ma le afia fine nei, sui ai lo loto. I will be a son, I will never be. Tonight, I have made up my mind to be a son and not a servant. Ya o tau tu mai pe na, a lo attitude ma lo loto le na. Because it is better, it's a better pattern, it's the highest pattern. The Lord Jesus gave us the better pattern. And the better pattern is that if you call your daddy your dad, my fai lo tama, I'm not a servant, I'm going to be a son. Afa pe fo nga yengi isu lo loto na ya leo na e manatu fa pe na e pe lo tama.
O se au no low attitude ngai ye o the attitude of a servant. Tonight is the night where you will say, tonight I'm going to be a son. Now, Famole, a son is also a daughter. I felt ko mami, fe yele mami, a mile mami lo nga tong saule mami tu talang o daddy. Sorry, fa malulu atu. Mami yalu o talang o daddy, fa fonga mai o to. That's your mommy. You also tell your mommy, Mommy, you are my mommy. From today, I will change my heart. Losa, where are you? Yes, I was so to ole. Ya Hamilton or Kaupe Payaso, Payeto Tarana. Otahuhu, I ask you to change your attitude, change your heart. It's a better balance. Lo fa pei fa lo loto le afia fili nei. Eleto e vea uma se au na wa le atali. It is a better pattern, and God will bless you. I want you to be I tell you, it will liberate you. It will set you free. Sui atoi foi lau perspective. Ila ngā luenga le atua wa wala wina i tātou. Karamata koshira mamara da sandara matoko shandara babara sandara. Susulemu masepese. Sepese kau fika wilmen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. It's a better pattern. It's a better one. It's better to be a son than to be a servant. It's a higher pattern. Jesus.
liberating. Mai whasalo toina fo i oe. Ele mea moni. Ana ole mea le nā lea au ina le fionga pa ia le tua. Awa olona fina ngalo ia manuia e kalesia. Olona fina ngalo ina ia mata mo fie mafutanga i le tonu o lotu. Hallelujah, Lord. The Lord Jesus never came to bring religion. He came to establish the kingdom of God here on earth. He came to colonize earth with the kingdom. The Lord Jesus came to bring his reign, and that he gave us the authority of dominion over creation. Ala manofo le wa mai le tua ya tatou ina ia tatou no nofo file mu ai tono la nga wenga. Na ia e vai lo fai au o lo tama, wa e vai fa le tua o lo tina. Hallelujah, Lord. Tatou te nga lu fa tasi awale ma lo le tua. Hallelujah, Lord. It is never about the kingdom of anybody. It's about the kingdom of the Lord Jesus. He came to bring his reign here on earth. And for that reason, the tawai on the tatou fifi le mu. Leia tatou mafutanga i tutonu a tatou e kalesia. Si leo lima le atua e whafo i le vi inga le atua. Si leo lima le atua. E whafo i le vi inga le atua. Hallelujah, Jesus. O suina le pese lea. Whafo i leo le vi inga le atua. Ia vi wane te whapea te tamā. I thank you for your word tonight. I'm going home as a son.
in the name of Jesus be glorified. Thank you, dear Holy Spirit. Bless you, dear Holy Spirit. Bless you, dear Holy Spirit. I thank you. In the name of Jesus be glorified. Thank you, dear Holy Spirit, for your presence. Whamanuia lau whanau te mā. Ngā luenga whenga iai nei whaiwhi au, whalitua, ai meise e ngāle sia te tasi ai whamanuia i ngā luenga, whamanuia fōfuanga le lumanai, sausauina i mātou uma le mano le ototo le tua, mātou ta apele ne fiafi malofi le mū ta mā, ai fōi e tuai le vi inga i a te oilo mātou atua, ave sau rau tanga, pati mo le anganga pa i o le atua. Thank you, dear Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, and God's people will shout. Amen. Ole